Shubor nakaslem jong unong san Hima. Unong bat shabuk jong kalyang persha lani opposition chief whip uba Ronnie Vilingdo ubaderu UMLA Kamiliam constituency ulapan yaso yalade bat kasing National People's Party mendang sni balang. Uba Ronnie hagajing senan lang kinong yalam ke NPP bat kinong kershan jong ulalet yakendu ulam phang ke yeng dorbar thawan Thomas A Sangma ban IT hu ke shiti ban pentep bularai ban penyaso no ke NPP kebayalam ke sarkar jila. Dagajing penyaso jong uba Ronnie kasing Congress kamdan MLA shu yeng dorbar thawan ke jila. Haus nam arja arphulai ke Congress ke job sangut ke MLA hendrai haus nam arja arpusau usaling A Sangma ula syajit no kumu MP ketura kat balaingut ki wipat bukenthop pi Dr. Celestine Lingdo MLA ke Umsning uba Charles Marngar MLA ke Mohati bat uba Gabriel Walang MLA ke Nongstan kila penyaso ke NPP. Hagajuk apor ke jingwan penyaso jong uba Ronnie kala penkiu ke jing bunpat ke MLA ke NPP syaka lai phulaingut haka yeng dorbar thawan ke badan hendrip hongut ke MLA.